Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Goriškem športnem parku, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. V predzadnji tekmi 32. kroga se bosta pomerili moštvi Gorice in Olimpije. Tukaj je sigurno šlo za kakšno stavo. Zdaj pa velika priložnost, Velikonja je pred vrati in obramba Matevža Vidovška. Zgubil je žogo Aldair, Brekalo, Ankra, obetavna situacija za Goričane, Kolobarič je prelisičil Dofa, Kolobarič in gol! Vodstvo Gorice z 1-0, Dario Kolobarič v 16. minuti. Mislim, da je šlo tukaj za izjemno napako Dofa, nekako podcenjevalno na to žogo, to pa napadalec Kova Kolobarič seveda kaznuje. 9. nastop v tej sezoni, predtem je branil še ena napaka, identična napaka, tokrat ne Dofa. No, tokrat pa obramba Sešlar preigrava. Zadržal je žogo, vendar si je nakopal kar precej nogometašev Gorice. Zdaj pa Elšnik strelja in gol! Timi Max Elšnik za izenačenje. Ali se je žoge nekdo na poti proti vratom dotaknil? Ja, mislim, da ja. 20. minuta in izid je znova na izhodiščni točki. Ja, 4 igralci so bili okoli Sešlera, 4 igralci Gorice, posledično prost Elšnik na udarcu. In pa mislim, da je tudi med, sedaj bomo videli, že celotno tekmovalno obdobje. Tu pa je naslednji napad zeleno-belih. Aldair prihaja do strela, Dajčar z obrambo. Ja, stresna služba je seveda trenerska. Matej, ti to tudi že dobro veš. Ja, vsekakor, ampak on je zdaj v taki situaciji, ko mu prija. No, zdaj priložnost za Olimpijo, no, spet sta obležala dva nogometaša, ampak tekma gre dalje, priložnost za Kranjca, za podajo pred vrata, Junča je tam, vratnica celo. Oziroma, pardon, 25 metrov od gola. Je Sešlar mimo živega zidu, sijajna obramba Dajčarja. Lasicka se je medtem prišel do žoge, Špehar in Sešlar. Sešlar strelja in obramba Dajčarja znova. Sklopu z glavo. Ankra v prostor, odlična podaja, priložnost je to za Gorico. Kolobarič in gol! 2-1, Dario Kolobarič še drugič v 62. minuti. Izjemen protinapad Gorice, lepo odigrano utekanje, tukaj moram pohvaliti Kolobariča, izjemno utekanje in pa tudi krasna žoga. Začelo se je pa vse malo specifično z izjemnim skokom, tudi Velikonje v fazi branjenja. In recept zaenkrat uspeva. Mario Kvesič je pripravljen za podajo pred vrata, do strela je prišlo, vendar nenatančno. Kvesič s podajo, priložnost in gol! Juan Pascal Estrada je zadev za 2-2. 87. minuta in Olimpija je drugič na tej tekmi prišla do izenačenja s prvim zadetkom Estrade v slovenski prvi ligi. Časa za spremembo izida je še kar nekaj. Tu je Dario Kolobarič, v prostor je stekel Karica, priložnost za Goričane, vrnil se je Krđalić in na koncu Gospod Šalja, zelo blizu ste bili 3 točkam v debiju na goriški klopi. Boste to točko vzeli kot uspeh ali kot neuspeh? Ne, moramo jo vzeti kot uspeh. Seveda, ko si 5 minut ločen od zmage, ti ostaja nek grenak priokus. Vendar kljub temu, dobro, ustvarili smo si nekaj priložnosti, ampak igrali smo proti eni odlični ekipi, najboljši v našem prvenstvu letos, ki je suvereno osvojila naslov prvaka, tako da
ne smemo preveč žalovati, moramo pozitivno gledati na to tekmo in na točko in iti od jutri naprej. Taktično, ta igra naproti napad, je bila to že v osnovi taktika ali vas je enostavno Olimpija prisilila v to, da ste potem kontrirali in kvazi dvakrat vodili? Ne? Odlično vprašanje. Ja, pač seveda, ko se braniš, je bila taktika, seveda, ko vzamemo žogo, da gremo proti napad. Ne. Seveda, želeli smo si tudi mi organizirati napad, v nekaj trenutkih nam je to uspelo, verjetno premalo še, ampak za ta trenutek je to okej. Ne smemo biti zdaj, moramo biti zadovoljni, seveda v bodoče si pa želeti več te igre, tudi sam si želim seveda, da bi se več napadalo in da smo mi tisti, ki kontroliramo tekmo. Zdaj čaka vas Domžale, časa do te tekme ni veliko, hitro bo treba pozabiti recimo ta remi in se osredotočiti na naslednja srečanja. Ja, sigurno, jutri je pač nov dan, v petek je že nova tekma, potrebno se je fizično in emocionalno regenerirati, vseeno je do petka mislim, da dovolj časa, da to uspemo narediti in se potem pripraviti za Domžale. First of all, congrats, 1 point. I have to ask you, did you lose 2 points or did you gain 1 point in the end? When you want to win, you always lose 2 points. And for me, the most important, what I said to the boy, that we came here to win. When you cannot win, at least don't lose. We were trying. I think everybody could see that we were trying. But yeah, also Gorica, they did their game. They were waiting for us. They were waiting for our mistakes. Mm-hmm. This is not a secret. The way how he's playing Olympia today, probably even I want to try a little bit instead to have the fullbacks inside. I was trying to play with 3 number 6 to attract the opponent, to play outside. It's the first time that we are playing like this. Also, it's as I said, this is a knowledge for the players. This is for them. It's not for me. For me, I played already like this many years, but this is for the players. I think they detected, especially in the first half. At some moments, we wanted to play too direct. And this is not a secret for the opponents. We are not a good team on the counterattacks. We are not a good team on the set pieces. And then we are conceding goals on this way, on the counterattack and set pieces. We need to pay more attention. We know this is our deficit. This is not a secret for everyone, not for us, not for the opponents. We need to improve on this. And yeah, for me, the most important is that the boys, they came here, they tried to win. It was not our best game. We need to also in the third quarter to be more practice and more consistent. And at the end, football is to score goals. We saw you with an ice pack during the game. Yeah, no, it was when I was shouting. I didn't feel good the last few days, and I felt after a little bit dizzy, and that's why I sent my assistant to send the message that we were seeing from outside. And I was worried because at the moment, straight away, I felt like dizzy that I will fall down. But it was just till halftime. Then I'm okay. Getting old, so I have to be careful not to shout too much. Yeah. Just a few short days until the cup game against Alumini. In your head, are you already there? Before the game, no, I was not. I was not there, and it's my responsibility to be sure that the players they were not there on Wednesday. But this is the reality. We have a real target now that is the cup. So you cannot reach, because many they are talking about the possible final, and you cannot reach the final without winning the semi-finals. So we need to be focused. But not only today, I think you could see that this year we were playing with 20 players, 20 with 3 keepers, and we are counting with all of them. For me, the most important and the satisfaction that I have every time that I am giving the first 11, I am asking them, do you feel you can play in the first 11? And all of them, they can say yes. So for me, it's a satisfaction because all of them, they are involved. And for me, at the start of the season, I said, I want you to have involved. It's not always like this because it depends on them. Mm-hmm. If they don't deserve, they will not play. This is simple as that, because I'm here to win games, not to make friends. So, but I can see that everyone wants to play. Everyone thinks that they can play. So this is also important to have, because at the end you have many games and you need all of them. For me, they are very important, all of them. But of course,
you have priority games also. I have to advance what will happen in the next game. I need to prevent also, also the minutes and share the minutes and everything. But really, I put the players that I was thinking that we will win this game. They couldn't be the 3 points, but okay, it's 1 point and keep going. Thank you and good luck. Thank you very much. Dejan Velikonja, točka na koncu, pa vendarle bili ste zelo, zelo blizu 3. Ja, škoda, zato ker vsaka točka bo do konca prvenstva izredno pomembna, ampak mislim, da smo prikazali dobro predstavo, si ustvarjali šanse, dvakrat zadeli in pa škoda res tega drugega zadetka, ker to je branljivo, prekinitve, koncentracija, ampak nič, glave gori in imamo še pomembne tekme pred sabo. Za Olimpija je, če pogledamo posest žoge, bi rekli, da Olimpija dominirala, ampak imeli ste več lepših, več zrelejših priložnosti. Ta taktika na protinapade se je zelo obrestovala. Ja, vemo, da je Olimpija močna, ko ima kontrolo nad igro, ampak mislim, da nismo pustili teh medprostorov, kjer so tudi močni in potem bili nevarni, kot ste rekli, na te protinapade. Tako da res škoda, ker smo bili blizu danes. Zdaj prespati čim prej, hitro si sledijo tekme, vemo, drugi teden že med tednom in tako naprej zaradi pokala. Kako težko bo zdaj do konca? Ste na tem 9. mestu, vendarle pa najbrž si vsi želite v klubu ujeti 8. mesto, da ne bo treba igrati teh dodatnih kvalifikacij. Moramo gledati tekmo po tekmo, daleč je konec, po drugi strani pa blizu, tako da moramo iti tekmo po tekmo in tako ko smo zdaj ta teden glave skupaj, dobro smo delali, bilo je naporno, ampak to nas čaka tudi naprej. Kakšna razlika zdaj z novim trenerjem napram delu prej? Dobro, vsak trener ima svoje neke principe, taktične zamisli, ampak tako kot sem že večkrat poudaril, na koncu moramo te fantje, ki so na igrišču, dati vse od sebe, poskušati te stvari izpolnjevati in se boriti za ta dres. Hvala in pa veliko sreče. Hvala. Matej Vidovšek, na koncu v Gorici 1 točka, pa bom tako vprašal, ste dobili 1 točko ali ste 2 izgubili? Mislim, dobili smo 1, to je tako vsi vemo, ampak nažalost smo, mogli bi dobiti 3. Taka Olimpija, ko je letos mora zmagovati, ne glede na to, da smo prvaki, moramo pokazati več, moramo biti boljši, ampak mislim, da Gorica zasluženo 1-1, mislim remi in vsak po 1 točko. Je bilo kaj težav z motivacijo? Ne vemo, ponavadi ti tedni po osvojenem naslovu, ponavadi koncentracija malce pade. Kako je šel ta teden treningov? Vemo, 2 dni ste bili prosti in tako naprej. Z motivacijo, z ciklom za pripravljanje na tekmo je bilo kot vse tekme prej. Nismo imeli problema s tem, ker trener nam ni pustil, da se preveč sprostimo. Vemo, da imamo še te tekme, vemo, da imamo pokal, ki jo hočemo zmagati in to ni bil razlog za današnjo predstavo. Ravno to je zelo naslednje vprašanje. Tekme zdaj si res sledijo v norem ritmu, derbi pa danes, zdaj vas čaka Aluminij. Lahko greste v glavi tekmo po tekmo, ali enostavno že pač gledate, morda, osvojili smo prvenstvo, cilj je zdaj pokal? Ne, mislim, mi že celo leto gremo tekmo po tekmo, ne glede na to, da smo osvojili prvenstvo, mi hočemo vseeno zmagovati, hočemo pokazati, kakva mora biti Olimpija, ker se pripravljamo za Evropo in za vse te stvari.